Assalamualaikum, apa khabar semua? Harap semua sihat. Saya Haris dan saya akan bimbing mengaji Iqra menggunakan kaedah mengeja. Jadi, tanpa buang masa, jom kita start. Iqra 1, muka surat 2. Baik, huruf yang sama seperti sebelum, iaitu seperti video siri lepas, siri pertama, iaitu ba, fathah ba. Huruf ba, baris atas dalam bahasa Arab kita sebut fathah. Ba, fathah ba. Ba, fathah ba. Ba, fathah ba. Bibir kita atas dan bawah tutup. Kemudian sebut ba. Kemudian huruf ta, lidah letakkan di belakang gigi atas. Ta. Ta. Kemudian baris atas fathah sebut ta, fathata. Ta, fathata. Ta, fathata. Okey. Jom kita mulakan. Hamzah fathah a. Hamzah fathah a. Hamzah fathah a. Ta, fathata. Ta, fathata. Ta, fathata. Ata. 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 Ba, fathah ba. Ba, fathah ba. Ta, ba. Ta, ba. Ta, fathata. Ta, fathata. Ta, fathata. Ba, fathah ba. Ba, fathah ba. Ta, ba. Ta, ba. Hamzah fathah a. Hamzah fathah a. Ta, ba, a. Ta, ba, a. Ta, ba, a. Ta, fathata. Ta, fathata. Ta, fathata. Hamzah fathah a. Hamzah fathah a. Hamzah fathah a. Ta, a. Ta, a. Ba, fathah ba. Ba, fathah ba. Ta, a, ba. Ta, a, ba. Ta, a, ba. Hamzah fathah a. Hamzah fathah a. Hamzah fathah a. Ba, fathah ba. Ba, fathah ba. A, ba. A, ba. Ta, fathata. Ta, fathata. A, ba, ta. A, ba, ta. Ba, fathah ba. Ba, fathah ba. Ba, fathah ba. Ta, fathata. Ta, fathata. Ba, ta. Ba, ta. Ba, ta. Hamzah fathah a. Hamzah fathah a. Ba, ta, a. Ba, ta, a. Ba, ta, a. Hamzah fathah a. Hamzah fathah a. Hamzah fathah a. Ta, fathata. Ta, fathata. Ata. Ata. Ba, fathah ba. Ata, ba. Ata, ba. Ta, fathata. Ta, fathata. Ta, fathata. Hamzah fathah a. Hamzah fathah a. Ta, a. Ta, a. Ta, a.
ta fathah ta, ta fathah ta, ta a ta, ta a ta, ba fathah ba, ba fathah ba, ba fathah ba, hamzah fathah a, hamzah fathah a, ba a, ba a, ta fathah ta, ta fathah ta, ba a ta, ba a ta, hamzah fathah a, hamzah fathah a, hamzah fathah a, ta fathah ta, ta fathah ta, a ta, a ta, a ta, ba fathah ba, ba fathah ba, a ta ba, a ta ba, ta fathah ta, ta fathah ta, ta fathah ta, ta fathah ta, ta ta, ta ta, hamzah fathah a, hamzah fathah a, ta ta a, ta ta a, ta ta a. Okey. Bahagian terakhir sekali tak perlu mengeja. Kita teruskan baca satu demi satu. Bunyi a, ba, a, ba, ta, a, ba, ta. Sekali lagi. A, ba, a, ba, ta, a, ba, ta. Okey, seterusnya. A, ba, a, ba, ta, a, ba, ta. Sekali. A, ba, a, ba, ta, a, ba, ta. Alhamdulillah. Okey. Itu sahaja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada video yang seterusnya. InsyaAllah. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana meluangkan masa.